Takže čaute, ja vás vítam u nového videa. Dnes tu máme nové video. Dnes budeme pozerať nový Brawl Talk, ktorý práve šiel pred 3 hodinami. Ja si myslím, že asi by sme si ho mohli zapnúť. Určite sa nechajte like a odber. Ja sa vám to budem snažiť preložiť, pretože toto by malo byť dosť veľké. Takže poďme na to. Toto bude asi ten, ako som to hovoril, to bude Damian. To je nejaká nová brawlerka. A takže nejaký asi nový brawler. Tak máme tu blingový shop. Tak toto bude zvláštne, dobre. Nový brawler, poďme na to. Tam bude Damian, 100%. A metal heart. Dobre, Damian. 100% Damian. Damian. To mi bol predtým odhalený, áno. On pekný akože vyzerá. Hej, ale vidno, že je vo striu s Lumin a Drakon. Dáva takéto útoky. Ani ultina nie je zlá. To by malo byť dobrý brawler, si myslím. Ešte akože... Takže poďme na to ďalej. Aha, takže urobí takú ako keby arénu, za ktorú ten protihráč už nemôže prejsť. To je vlastne takto. A už dostane rovno aj Hypercharge, Jump in the Fire. Už skočí ako keby do ohňa. Takže už pri 24. apríla. Týždeň. Ďalší brawler. Čo to je? Toto nejaký nový brawler by to mal byť. Starnova. Neviem, je to skin, je to brawler? Som si istý. Či je to brawler, alebo... Ale? Aha, to bude asi brawler. Áno, bude to brawler. Pekné, akože také útoky. Takéto superka. Takže to... Počkať. Bude mať ako keby útok ako Bibi. Bude sa tak presúvať. Vidíte, taký útok. A bude sebe dávať healy a im bude brať damage. To je celkom dobré. To mala by prísť v máji. Takže nový brawler niečo. Prečo sa to kúkol? Bolt! To sme videli už na začiatku. Ten nevyzerá vôbec zle. Takže on bude ako keby taká lopta, čo sa bude kotúľať. Neviem prečo, ale veľmi mi to pripomína Daryla. Neviem prečo, ale tak trochu mi to pripomína Daryla. Má ešte niečo potom, kde sú útoky. Ty máš ešte také modré niečo. Keď vidíte, čo to je, prosím, napíšte. A poďme pokračovať. A nedáva taký damage ešte potom. Príde až v júni, no tak to bude ešte dosť ďaleko. Ďalej. Takýto shop. Tu máme Mythic Deal nejaký. Toto bude nový shop, no. Tak som zvedavý. Máme tu ďalšie skiny. Vidíme, že katalóg bude zrušený. Katalóg by sme mali, bude momentálne už zrušený. Takže máme si vlastne nechávať svoje blingy, aby sme potom vidíte, aj toto máte, že maintenance, a za to si viete takto kupovať. Keď by ste mali šťastie, tak ja si myslím, že môžete niečo dostať aj zadarmo, ale nie som si istý. Takže tu by môžu byť aj dve skiny, plus Mechabox tam vidíte a takéto peky. Takže uvidíme, pokračujeme ďalej. A takže tie blinky ako keby tak nadskočia. Počkaj! Vidíte to dole? Čo to je? Čo to je toto dole? Nejaké nové dropy? Nejaké nové dropy neby? Čo to je? Musíme sa dozvieť. A takže tam budú trošku nové skiny máme. Poďme sa ďalej pozrieť. But also the skins. Before we go through all the skins, we are making some changes to the skin rarity system. We are making rarity system bude zmenený alebo pomenený. And pins connected to them. For mythic skins, we are adding takedown VFX, and legendary skins, we are adding both takedown and spawn VFX. These changes won't affect previous skins and will start from these updates onwards. So let's start with the anime-inspired skins from the Star Patrol season. Star Patrol Spike gets even cuter with the peculiar anime girl wig. Star Scout Spike is the chroma
Skiny sa mi veľmi nepáčia. Nepáči sa mi teda. Ty sa mi nepáči. Čo je toto? Nie, ani Dazzle Colette. To nie je veľmi obľúbené. Nie. To sa mi veľmi nepáči. Black Hole Colette. Kde takto to bude vyzerať Star Nova. Jo skin set. Vytvoríte jednu ďalšiu sezónu. No, Star Patrol B, Star Patrol Juju. Tak máme a Star Patrol Amber. Amber. Void Amber. Ešte. Voidmaster Finks, the main bad guy of the story, who wants to destroy the power of No, takže poďme pokračovať. Takže uvidíme, ako to vyzerá. Bravo Strikers. Super Bowl Jean. Dobre. Keeper Jean, to je akože brankár. Ďalší tu máme takýto. Poďme ďalej. Super Bowl Carol. Striker Carl. Kicker Carl. Dobre. Aha, takže to bude tak sa točiť. Riffy, aha, takže bude rozhodca ako keby. Super Striker, Scorekeeper, Gridion Otis, ok. Že bude mať tak písané gól na tom. Pekne. Takže tam sa zobrazí ako keby taký My Hero Academia. Čo to znamená? El Primo. Takže, čo nie znie vôbec zle. Deku Bakugo Inda. Takže to by mohlo byť aj dobré. Esports Jackie. Buffys. Takže teraz by som to stopol schválne. Tipnite si, že aké teraz momentálne v tejto chvíli napíšte, že vlastne aké Buffysky budú nové. Prosím, poďte na to. Guys, I've seen Buffy somewhere. Buffys are now... Ja vám dám ešte chvíľku a prosím píšte teraz. A zapínam o 3 a 1 teraz. ...to trio machines. So instead of 2 trios per machine, we have one. It's now slightly easier to get the specific Buffy you really want. We are also changing the free Buffy per machine to be one free run-on Buffy per hub. And for this update, we'll have Buffys for one trio. Už to tu máme. Takže prvé bude Griff. Takéto Buffysko. Je to, že bude prírodný svet. A takže začne taký coiny padať z neba. No, že vlastne bude asi tak širšie bude striedať. Dobre. Business resilience. Aha, že bude taká viacej širšia než Hyper bude mať tak rybej. Takže Colette. Máme Colette. Že bude, aha, také jak dáva Oli, keď tá ultínu, to bude také niečo podobné. Bude môcť dávať, keď budete toto Gotcha, alebo Gotcha bude môcť normálne vás vlastne healovať a tomu druhému berať životy, to je dobre pushiť. Aha, takže potlačíte ďalej vlastne. Aha, takže to bude Max Tax. Colette's Hyper Buffy now throws a secondary smaller attack after her main one, just like her Hypercharged Super. And finally, our favorite emo boy, Edgar. Edgar's Let's Fly is now a nameable scarf and can latch himself onto brawlers or walls. Once a target is hit, he jumps over it. When Buffy, Edgar gets faster if he hits a target. Hardcore when Buffy gains immunity to crowd control abilities for a brief period when activated. Hard landing star power now is also applied to his Let's Fly gadget and deals more damage to land exactly on top of the brawler. When Buffy, landing exactly on top of the brawler charges as a bit of his super. Fisticuffs when Buffy also activate. Hard landing star power now is also applied to his Let's Fly gadget and deals more damage to land exactly on top of the brawler. When Buffy, landing exactly on top of the brawler charges a bit of his super. Fisticuffs when Buffy also heals Edgar when taking down a brawler. Edgar's Hyper Buffy adds 2 extra attacks with a longer range but lesser damage. Nové game mody. Na to som sa tešil. New game modes. We have Čo two to bude? new game modes this update. The first one is Vidíte, called videli ste tam triondu? and it's for Bude mať Star niečo Patrol sú season. mapa zo majstrovstvami sveta. Once you pick some of them up, Ja som you tam videl become one of triondu. the Star Patrol girls.
Wow. Each of them have different abilities Takže based toto on the bude asi brawler už they've úplne, targeted. že stály Also in the mod. same season, there will be a 5 versus 1 boss battle Takže against bude Void Pinks and 5 Void Golem. verzií After you beat all tých the bossov difficulties, you unlock a time na trial where you každý can ten. always check how fast you can defeat the bosses. This game modifier Tak will tam be budeme part mať of aj the Star najlepší Patrol čas, event that will že start koľko with a the také. As for the Tak Brawl Strikers and a Adidas vidíte, collab, tam je we'll have the trionda. Super Ball game mode. First of all, there'll be a goalkeeper. Can you imagine? Vidíte, budeme mať Goalkeepers in a football keby match? takú It'll try to triondu a defend as budeme hrať much as proti possible, botom. but you can also take it To bude down. If veľmi it takes dobré. enough damage, Na it'll toto get budeme stunned. hrať. There's also a new kicking mechanic where if you hold your Vidíte, attack, you can musíte charge the ball sa and dávať shoot it further. rozbehne, A max charged musíte ball can stále damage brániť. opponents. And if you pass it to a teammate, To they budeme can hrať still vlastne s rapidly pass a triondou. charged ball if they react Toto bol fast. pekný gol, Super Bowl čo game teraz mode will dali. be part of an Adidas event coming in June. And related to Brawl Ball and hockey, we have finally changed the A takže bude logic of how the takéto... ball and the puck move. These will fix this weird teleport moment dobre when sa a tu ball is teleportovalo, destroyed ste to while the videli? ball is moving. The pros might feel the ball moving a bit differently, but we kept it as close as possible to its original behavior. Bolo to. What else? Ešte čo? Ešte Other niečo. stuff? Yes, Naja is getting a hypercharge Naja. that makes her super Twin small, 2 times more snakes. jar. And also, each snake that comes out of A the takže jar budú, leaves a ich poison bude trail viac, as ich they bude move. viac. You can now report bad behavior in A už bude, yes! Budete mi zreportovať nielen v ranke do... Áno, toto som chcel. Áno. You can now Za toto favorite dajte friends teraz... from your friends list. Čo to je? Once they're online, you'll get a notification letting you know their Toto play je and the veľmi friend dobrý screen got update. some visual Verím, že improvements toto as zachráni well. kompletne And you Brawl can add Stars. notes to the friends so you remember who sucks. The favorite friends and new friends Ah, screen tak will be toto bude released dobré. later in the update. From May 15 to 17, you can watch A the Brawl best Cup players to in the nás world veľmi in the Brawl nezaujíma, Cup. Remember to ale place keď your predictions and hráte interact with the show on e-sporte, tak si... event.brawlstars.com. To On bude May asi 14 koniec, to get cool predpokladám. cosmetics and a free hardware. Prestige Ja battle typujem cards ináč. added for 100 and 200 prestiges. That's all, but Aha. not before you get this freebie! QR kód. Skanujte všetci, tuto máte. Skanujte to všetci. Ja si urobím screenshot. Tak. Dobre, ja to potom skrývam, môžete. Koniec. Takže ľudia, ja sa asi s vami lúčim, určite sa, keď sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a snáď to zachránim Brawl Stars. Čau.